Oriri kamiti ya ithurano na mihaka IEBC ithiite na mbere kwandikithia Akenya erota aikia a kura na banini ya Akenya niyo ikoretwo ikiyumiria anyiti itemi utongori-ini riu makirika kuha aria mateyandikithitie kwiyumiria. Gicigo-ini kia ubunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu ihuba nene cia ibande itari ndogote nicio iratunyita ugeni mbeũ njithi a gatagati ka miaka 20 na 25 makirikana nio matongoretie hari gutiganiria ritana ria kwiyandikithia. Kuringana na abitha munene wa IEBC guku Justus Bithi matihotete gukinyia nuthu ya andu aria maratanyitwo kwiyandikithia muico-ini wa kiumia Akenya magiukirirwo ni undu wa mutugo wao wa guteng'era ndagika ya muico. Changamoto ambayo naweza sema hiko ni kwamba nile tu hali ya Wakenya kusema kwamba wakati huu ndio tumeanza na ile kuna ile wakati ambao watakuja. Kumana na kwigucia kwa mihang'o ino atongoria guku mari na kimako yekana mbeũ njithi ni ikanyita itemi hari utongoria wa bururi. Atongoria aya matongoretio ni Ndagitari Gicui ni moretie Akenya kwaga kumairiria na matigeterere ndagika cia muthia niguo meyandikithie. Wale ambao wamechukua vitambulisho juzi hawajavikujia. Tunakuta kuna vitambulisho vingi sana huku. Hao wenyewe hawajakuja kufanya registration ya voters na tunakuta ati voter registration huku hata hatujakaribia ile asilimia tulikuwa tunatarajia kwa hii. Mwena wa Thika nakuo mbeũ njithi aria manyitaga mbaru kiama gia KANU ni manyitithitie thinga mihang'o ya kuha anake kwiyandikithia makihotora kuhungura matura ngurani gicigo-ini kia Mount Kenya. Nakuo kaunti-ini ya Naikuru atongoria a makanitha na mithigiti o undu umwe na nyumba ingi cia ihoero ni maugite ni megwitikiria kamiti ya ithurano na mihaka gutabania mihang'o ya wandikithia wa kura makanitha-ini kuona kuu kuri na namba nene ya andu. Makiaria na andiki a mohoro atongoria aya ni meranĩire gukorwo muhari-ini wa mbere kuria muingi kwiyumiria na kwiyandikithia. Engage the IEBC by inviting the agents through church/mosque services to register their members as voters. Maya magithiaga na mbere mumbunge wa mbere ya muhuro Geoffrey King'ang'i ni oritie maabitha a IEBC makore muingi kuria guothe uri kuma thoko-ini nginyagia nyumba-ini cia ikeno akiuga ino niyo njira ya kumakinyira handu hao gweterera muingi umakore ceceni-ini cia wiyandikithia. Program ya gucakura ithondekwe na andu aria me ground nyumba 10 na machiefs monanie muthenyera mega mithenya thoko. King'ang'i augite gukinyaniria na riu no andu 150 meyandikithitie gicigo-ini giake kia ubunge ukiringithanio na matanya mao ma kwandikithia andu 9,000 na nginya umuthi kuri andu mocete kura, lakini andu aria mocete kura ni anini muno. Ngiribotera Kameme TV ndi guku Thika kaunti-ini ya Kiambu ni